You see? And it's do my hine. It sounds like wo kasi ye nyuro tumfo de nti. Ti wo tumfo kasi ye ka bi so won ko fa commercial ayi. Commercial frat in Cottenham. No ni enkrofo hunu enkotanta do my hine umu ade. What time edro? What time eni edro? But men kai so bia bebo bosia so de kofa private jet dia motumfo. Eso na no. But my his order V6 mo. Anya car. V6 is one of the most modern cars. Hwedo ma okwan. Even feel wa him fie nan mu kakra ba. Em futuro nko a. Ton V6 no na your mama pa. Na fe go first layer. Ever go so. Entimi nya be first layer no bit my. O ga so wadwene so se ne hwan. Bibia ba so copy otumfo. He said he was a design. You would just want to copy him. Only pardon in your pet. O copy no kwa beso na ye. Ye ko kan obi say and I want to kan kwase asem. Ah, e be say me hu say. O ko American. What the butterfly. Now transfer the call ya na say what the play. Uchi ai and I want ya. Memoir Kwaba about Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV and a wushi. So we your first timer and your bomodia. Subscribe. Me a notification this will send you anytime. Be I the video but tomorrow. One son sabekan when you be a sure. We show you comment if I share what JF video no more we shall like a video no na share and more be so in your being share. Medasi bebre. Abusia evangelist comfort for su the historian Oba den de yasantua of our time. Abusia for wakasa evangelist comfort for su say. Doma hene nana Ajimambedu the second ebusia woye blogger evangelist say woye blogger ankasa o say chese Ajimambedu de bia ubemu no yeden what social media ne so onim de ekoso ewo social media ne so nyina because ono ayeden aba out to say enkofo a omudi na tem nyina chese wonimo mu nyina o hwe omu nyina so video e ma ne bu bodin ebusia obomrantie din obo biscout nana prempe obo no su din o se chese omudi na tem so ebusia o hwe wo mu no no de esese no o yeden wo pre asumdue no no de o yeden wo pre na koba se asantefo no edidi na temu a de domafo ani brunfo so be ya ne so mbe den omusu be didi otumfo atem ebusia eno na evangelist comfort for so say domahene peace na say opese opre no eye live bi no oye o si eye live phone na ono de waye den wache no eye ni 25th anniversary na o be den wo bedi no enunti na oye bibi se den o pre peace na de eboso ni nyina no ono na ye den ono ne kofa baaye ono a ni jejireje wo say ye money peace na e money peace china because de wakofa ba no o tanya emu odro pa no de abeden odi abetu asantefo eni bunufo entem enti se wakofa santo kwa we aba no enya dia chese ye be mani peace ne eni china ebusua evangelist comfort for su ya santoa of our time ebusua wo kasa enti mudie momia nko nie nkotie no kokko hwasumdue mo bia post no to YouTube wo ye video ma santini bia mfa ni video tom no pe trending keke blogger ono e blogger te se wa ohine be na bobobo ohine be na bobobo grofodi so o jina mo mi no fa de fun e no oko best canto e na mranti na mi ni ran sara mi ni na she ka na mi se ani ayi the mad crop at akobra minim so wo mai ya so hwe mtieni sana yampa ya bobo wa hene
si social media so body o person bien indeed o person bien di o university no o za sant for best no ma here o ade a wa ye de ade a wa ye de no ma here so wunim bone a wodi a ezan say as a tribal leader and as obi a would stand for oman would do oman ni mo ka hu say oni pa bi kura firi ukurum oni moda memi hu otumfo wasi etuda eye normal thing eye ade e kanipa ho emotionally kanipa ho so no na say to memi hu ne da mani hye ne so da man hye akura inside mu ngura hoda asio masafo tetemi asafo so na so bi kasem ne fana na o say tu ho a ebo wura mi ehimi dompe saa na domani so tie so saa na obi ono sufu se na adwene wo fom na ntokwa ne mfa no ho na obebo obunu din no na ofi so ebunu ni na obeje ama no ho saa na omu bi so tie you see and it won some na kese panyinti ne mpanifo ka se opanyine wontina fie masabia mfo tabe no won se santefo ahemfo no bi efiri abremponfo dikurofo amahenfo da be wo de ka just for once pempo bayin wo hunu says sankrofo we bia be you another because omunim so mekasa be cause a lot of insecurity and a lot of problems to ono mekasa so kan ya wo meke ka won semi wona wo sie o wotan ehene wona wo sie da be na be hunu se obi so abunu ni obedidi asantini atem obi so ya asantini ebe so kamera bedidi abunofo atem one was the last time na do mahene umma ye wo ne membe insight nkrofo against nkrofo one was the last time hu sa de bi yetete ebe bidin obi ane ye nyina ekoku obom ye bibia bo so ne obi freedom akra na wo ye santini free baby na wo ye party kra na afa na oma because sa ya on tan na ade ashi nipa mu sa so na santini so domani ana sesumani ana dobuni ye no ade no ofre no anko etofri se ne memiti wei ne ba boy no wakofo obi no so fidoma o ka se me anam se ge be no kama o nam se sunyan ni be nam se ofi sunyan o fidoma was sa ene me nwane you see me kan krum kekere kire no be na am say another obi fidoma ade boni be was amada bi send your mama ni bi betna bonti be tiatem no ma no ya pa ma da bi eso bia nan kan gede no so bia wo no sa ba no ne beboa be ma no ama be ma na bra ba kono nim esna na ma he onsa no nyuma ni bi ni eso onsa no nyuma ni bi ni on ye wo ye wo ya betan ga so passion bi bra will report to me page ha ho se sister ze bra na bia me kasa asem wo kire ha ho na me page na report no ha ho and one said they will send me the question to take ha ho report to me page and page no there bon whatever why boy asem na wutie no bon e be na sa asem we aye wa yes I don't person bi ompeka bomu utise kube emiano mabre na avi ya betna masa me ba bedama ora wasa me record na kakra beda hele nkrofo be record ye ena omode odasani enkro mo kotro record na chi ena omode odasani nkro mo na to me na na chi o ena omode nam no se confile na me feel ade e kan nipa ho me feel da me ka se me feel wa you be surprised open crash masum me feel so enti na najma bedu ma bonti me kan jeso pasum bi na the harm has been caused already
ama baby I don't have a passion baby mentiasi what the before university pesa sante for ne ba university no be donate ma enye dwuma emma so and so kwa America nyina no wo so nya say 10 million 100 million na nkrofo no mu yiva team nyina 100 million no mu team de ma ye hia for kwa mi ni ya bet mama 100 million yeah, we could have and then a crumb here. We hear me say 550 pounds, 600 pounds. That's why $100,000. That's 100 something million. How we 560 pounds, 570 pounds, 100 million. I don't know. It is a Yakoya Macrani Cheka song. And Kawadi also be one will say yes, who told you when you become. Asante for adaya almost and crofo yin bra emu 80% and answer 70% asante for ye mu bebre kakra ne ye wonu nyina wo so yes we anya kidney and because who nim ada wo ampafo ebebo won so ti ubehunu na ebia o 10 pounds bi o 5 pounds na so adonate o 20 pounds no adonate asante for ne yes anim mo ebi mo binom mo nsachi de mo timi kura ncha de mo ya de kura cha na ye mo ya so santini adoye nyira ne ye yo anso okoye na santefo no bebira ama no awuni onya de onya ye no kura put it to use as santefo na de ma I put it to you sa santefo na de ma naka sabi ade na efesa wo so pese oye we ubie ekrenika ebe se nipa ya de behwe nipa kaye nso nkrofo betena bonte hwe konfo no chi hospital a wonum maame no onum sin no mo kasa nyina ye ubebere ho wonum mu di atam ne nyina betena bonte se ochia mesesis kam ye upi wo pi no aye wom konfo na chi wonum maame no mu bi no papa no bi ye wonum wo na hospital dilipicate ente se na otumfo stress ye meboa ne enye yankase empom den ne emfa enema papa hum na nkrofo ba yetimi anya machines papa ho mo na musi yes re dia tan on say ewiase wonyame wo chia wo ka in a very little way but a shameful eni na enu oni nansa ana ono ma no homne so ana ono so ko America safi de ono de obesi ayi efense won kan say dialysis unit edesi do ma ho so na sanya asem abekan ya ayi good initiative meme obi a meni bi be initiative bi say no meme nkasa wo ho but ekwa bi a mefa so a mede me de ketekete bi no beboa no se ne 10 pounds ne menya se ne 20 pounds ne menya meme nka ho a me nka che obi a na me de ma de no ma donate because woni ba bi akwa akubu ahwe ama be hia dialysis but here you will come up bonting beka say na o jamfa na no otumfo sha say you private jet ne otumfo sha say you private jet ne menyin se do ma hene santini bia ba ho bosia bo sema ye bosia ne emfama ye wura ne emfamfa ne private jet emfama no ana menyin se santifo bia ba bontia be complain se haye so otumfo fa private jet ye ne adi ye ho no se kom di ye se ye ho atete ye me complain nkire mu bia eso ba bontin be to ayampia na be wie be ka de akonyanya wa wasema be ka no no mafa no musu de be si TikTok na crackete papa mu diatem because on the headlines ne bae ai news headlines wo do man no na de ba on say wo de ohunu say e kwa China ko dwodwe ho wo de ohunu say e kwa China na wo kon wo de papa na atan so ko ya na ase wo alupre na de ko ye minim pass over first class. What the papa na ko ya na say and I would ya pampetre na atan so ko e and I would a yellow print ko. You see
bi me first no na me ti krom ha e be se 8 years ago na me nin krata me ye adwuma na etwia me ka tie ni ye hia fo se ni adwene ye twia me ka na me koto ade kura top atade top wa ebia be koso me 60 pound me say me ale kan me 60 pound sa na ma convert ade ko Ghana scam say abra metimi di aboa metimi di ewe ehia fo sa na etie wuni bia obeso bia hu so ni nyansa hia ni nyansa hia ni bia wa adwene kese obi hwehwe de na de ne nsan kan ya o senie timpani force anomano abra wono da eyefa ne sei amran mu ho ne sunku wuyi ne nso ne sunku ka zo ne nyansa timpani fo eniti ena ya yeti wuti ko ya adwuma na wuti mi kodi bibi kakra be boa wo brabo no wo to ade kura 100 pounds ni ade dia you see eniti do ma hine esansa wo kase ye nwiro otumfo de enti ti otumfo kase ye ka bi so won ko fa commercial frat nkotnem no ne enkrofo hunu enkotata do ma hine umu ade Wotan edro. Wotan eni edro. But men kai so bia bebo bosia so de kofa private jet dia motumfo. Eso na no. But my his order visas mo. Anya car. Visas are one of the most modern cars. Hwedo ma wo kwan. Even firi wa himfie na mu kakra ba. Emfuturo nko a. Ton visas no na your mama pa. Never go first layer. Ever go so. 8 minutes be first layer and bit my. O gas o adwene so se ne hwan. Bibia be so copy otumfo. Hwe pepeda se hwe he said he was a design. You would just want to copy him. Oni bare ne nyepe. O copy no kwa be so na ye. Ye ko kan obi se e na woto kan kwase asem. Be se mi hu se Oko American. What the butterfly now trans of the coy and answer with the elpri. Uchi and I won't ya. Do my hene a becca cran when yameba boa. Now crum ho beti for upon one sassy, a bed munyam, neighbor 300 million. I could be a 1 billion per proton. Now so bedi doing sassy, we better sober for private jet and as on fire. Money the bread or say to two. Money breno to do. Bebe anya mu akaya sante fo kra no ho mo na ma pagya ye ni o kaya kra ka hinsem ansa ke yi andi afri so aya mu maboa ye mo sa pagya ye akasum ye tiko ami asa akoye wura nchen nanke ye den sore sem nanke ye den sore sem ebre ya mamra ne amane ase ne hia be motano monisa utumfo no ena am ye se da bi awose yeso defend ye de so ye mama mo awisi mo ya de afi na mo na beba asantefo no be pipia basen krane wo de hwese me boa they will come out no ma be defend o masante mike sia krase se ne hu no to wasenje ne de fa hange ho fa hange ho fa sunje ne hange ho na adwuro akenkan because obi enu ni asumje maka me first pa no me so yi otumfo akura first no first me hu otumfo wo yi so a manage de so otumfo but na me nche da emfa no ho sa asandefo p we grown past sa experience of tribalism near that we grown past it. Mona masa dia ko wuram and we will make it. Ya de bayi ensure ya tade any aduane ebedi because you who say more tired for no reason. Na say ya mu eni pa na to bia no ho ye me ehi kakra. Na bia mu na me se ahwe de o kire. Eso ne munti
midi miti kwa ya kyerɛ ma de ama no ɛde na mo pɛ na mo ka sɛ mo to Joseph ama sebi wako akoya kwa forever anaya kukuno where the book of Genesis chapter 50:20 ya was na nka mo de mo pɛ mo wuo na so no Nyankopɔn wa hyehye ade sonko bi di ama no mo se musuban ya mo da no di wotan hu na mo de tan ye wura no anya hwe o aboa yei atwe yei afri sebi ewiase efununim ade ekoya mamna ne amanem amene ye nyina ye be sore ye manyina ye sore ai ye mampa ya wo mabuchi they are even thinking so why always Asante me bagay no also why is people always attacking our king so as one na come na one baby they don't even think about and maybe sound how did they even know and Crawford what to one what we work on Ethiopia and near my Ethiopia na ekoso Asante memu and sunset and sasem ya beton asase bia and Crawford bebre o kra na menhia okra no nko ho benemu nti menhia ho eho ne ebeda eho ne ebedidi eho ne ebesore ye nyina kwa Ghana ye koda form say ye wura ntiatia ye so on tiatia so nante munti ye besum ye wura asese ye besum Yesu because me minim Yesu ai munti ye de wura ni mfonyini betata so dem eho ono ho ne ye besum na mo ka asem ton Joseph si nkokun because mo say wo mo hunu yo they sat down mo say Asantefo no enya dia wa Asantefo we die akisto semni ada enti omo ye omo di se ko mba attack ye wura omo ye hemfo bebre o ana omo ye sa ade no enti sa Asantefo bi no mo kura nsore a kaba now ka de omo ye didi akonna nka enye papa na ye twa mo afi na dodo na eba afi kura na ye mu bebre no kura omo ni bo omo home so na nanu mutumi na omo ho ode so nti mo be hunu Asantefo be pia ba wo de mark my words opaso wie fata wo da ho na ade achi akenka asombi asem wa we site na wo de edidi anu soguso na wakoda ono wa na pasombi abra akọ so we yewi wakọ so we yewi ene ko he santini bia ni abre Asantefo honhom na we yemu no anka mu ankasa modahoro manka ewu anka ewu because santini bia wa adwene se ane me mambara minni Asantini bia adwene no teto obi kwetini kana an ene wo gold nso na Asantefo obra ya ye kan ade be wotan no amo show ye no ye betire mo se obi nton akokọ bedie kwa mane anton akokọ bedie okura onkura fo so mbe protect wumpo na kotokọ hene ha wumpo a woni abakosem momi e fire sam kodwe obi apa ono nton se de me wota ya de betu ni pamtem wei shieki se hey media me pasumge e na bunufo e na Asantefo Asantini be na ni bunu bi wasem nyo na akwekotwe bra ni a Santini bi ni bunu ni bi wasem hwan ne bunu hwan ene bunu ya Asantini ni bunu ni bi wasem hwan ne bunu Asantefo fiteti ni bunu ni bi ni asem na yekura yenim se bibi ho yekura ye ja ni enyini baidie we didn't even know exactly ni emu bebre nima bakosem bi esi ni niema bi etisi we do not even know tinase kasumdue mu a so akata imu moving forward kwachebra fo akwatwe aba se be pasumdue adwen kase bedu fasumdue no fire cup wo wi a no wasansuo na de gum no wanom wow obusia ene evangelist comfort for soup and ebusiafo motinen kano ne nsem a ode atohoi edien ana wo kafa ho kopomen session wonum ne kire wadwen efa ne nsem no ho hanum Skeleton Man TV me see a top for moi shedi bebre wonti se we your first time ene bomodin subscribe me notification so
click on send a video bia ye ibetumu no won son sabe kan no anya bia me dasi bebre